إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Nagyong kutwa ipsepartanurun sumangararata ay pembinasan yang kuagama tanu agama Islam. Amia kadakadakal din agyang kutu mga kabinasaan ay ni binasan yang sangkai a agama. Mga kukuman adi makaayong ku Quran agus iku hadith u Rasulullah, mga angkob-angkob a papaganggong binyan sa mga ulama, mga kapamukag ay papamukagyan agyang kutu sabad ku mga tutulan au gyang kutu ayad na mala ng kutu kapagangkoban yan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang nga kapakapupantagami nakapakapupantagaya a agama. Kailangan at kasumbag agyang kutu mga karibatan yan, mga kadidigan yan. Kanabaaya antap na ano makatanod si Amino. Kaino si Amino asaya miya kapangadi na dia po aniyan supya nga di aniyan saya kasalakaw ay ni panulun yan. Okay. Kasuyan tanuwag yung kutu miya nga iipos a video niyan ay ni sumbagyan rakitano. Paganeron na yung kutu ki ang kubaniyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tumiyoron sa saturan. Subhanallah. Tumiyoron sa saturan sa iku Adam alaihi salam, na minggita-gita sa saturan su Adam alaihi salam. La hawla wala quwata illa billah. Miyak kalala inya angkub, miyak kalala inya kapamarak, miyak kalala inya dusa, kaaya din apagang kuban otaw na sudin su Allah subhanahu wa ta'ala. Nada akibagay adalil sa isa Quran, nagusiku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayap kakuan yan adalil, nagyang kanan akatero o jahid al-mu'tazili. Aginan nakataruanan o isa ko mga grupo mga didig, agyang kanan ay pendalilian na dinyan karawan malas kakagi ketokawan, ayay dadalilian agyang kutwa isa ko mga didig ang mga tao. Aya sa tama na dinyan imatero na miya taytay din akitabaya ka miya kapito gato saragun na upama na paka pamukag na kayo ni, pakaribat na kayo ni. Subhanallah. Miya kadakadakal din akaribatan ang kaiyabang sa tanwa siya mino. Taman sa kaniyan na aya papagusar niyan ko mga tao na giyang kutuwa akalian sa di pagusar sa dalila. Gari ka na ba dalil ang kanan akitab sa apyapan ikialoks ang kanan akitab na kanabaanan dalil ang kanan amatatagus sa kitab. Kanaba kagiandeng na apyan yan niya pangangkob su Allah nagusu Rasulullah nagusu Adam na batig kaaginan na kasanaan na kasarigan akapangiminaran. Kanaba kilang wataw na kaakalaka, kanaba lang wataw na pamikiran yan. Ding kapipikiraw basulang wataw na makapangiminar sa giyang kanan akapagang kubang kakwalla nagusiku Adam, nagusiku Sulaiman alayhi assalam. Kanaba lang wataw na pikiswaswar ka. Kanaba lang wataw na di matatanor pamikiran yang kaapya sudah aswaian, apya sudah apya ngadian yan, apya sudah apiklasan yan. Na umanagyan agyang kanan atutulan na ka. Nakatangkad sa pamikiran yan asya ki ayan na di imamrak na di imamukag. Subhanallah. Basta makailay ka ng mga bangsa ko sa ulama, ustad, alim. Pagkarawan yan mangangkob su Allah, pagkarawan yan mangangkob su Adam alayhi salam, natangkadan ka, apads kanyan sang kutwa mga ulama, pembinasa sa giyang agama tanu agama Islam. Na tumugalin tanu paman sa giyang kutwa kiyong kiran yan sang kutwa hadith inaluyakan. Hagi ko na o pamanasakan na diya ko mata o mamaris, diya ko mata o magay sa maana maton sa maana sang kutwa hadith abiyal sakan. Ay abiyal sakan a hadith na man lam yashkurin nas la yashkurullah. Sa danyan panalamatis sa mga tao na ayay ni pamanak nun na di panalamatan wa Allah na tigi na ribatanan kagi kabatyaon bangkari di katawi agyang kanan a hadith na adan alafziyan pimberang ang kutakap kabarisirun kapakaya din kay ni katawan kay nung kay ni sagda. Subhanallah. Ugaid na kanabaanan mala a isyu kagyong kutu hadith ami alwi la yashkurullah man la yashkurun nas
Napitero o mga ulama tanong, qala ahlul ilm, ضبط هذا الحديث على الرفع والنصب في 4 حالات. So kabarisi sa giyang kaya hadith na patiman ibtad. Na giyang kaya apatiman ibtad ang bida-bida ibaris ng bida-bida mambu imaana na dedno tumaka supa-supa kapaled no to kurik imaana. Paganayron akabal sound. La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Ginani paganay akabal sound. Naguginan ikalalayaman o madakal ataw. Ikadua akabal sound akabarisiron at tigo mga ulama. La yashkurullahu. Ngayon ka. Man la yashkurun nasu. Ikadunan akabarisiron. Ikatlo akabarisiron. La yashkurullaha man la yashkurun nasu. Ikatlo na akabarisiron. Ikapat akabarisiron. Kapag dungus ka. La yashkurullahu man la yashkurun nasa. Napalayad na nan mi alo yung mga ulama tanwa kapakay ay pemberis sa giyang kanan ahadith na sumanga maanan niya na kanabadi makatututuga ka pure giyang kuto a inip maanakan sang kuto hadith. Apad sang kuto mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kuto a kababaloy niyan a syakir, syakur. Apad ko mga ingaran o Allah subhanahu wa ta'ala. Masalamatan sukadnan tanwa Rabbul Alamin. Na sukya girong ka, akyaong kirang ka ko sifat wallahu subhanahu wa ta'ala sa saka na din kapaparatian o makapanalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala kung mga urip niyan ka baanda ay sabab ama iilayakan na suka papanalamat o uripan na ini saginda ka ini sayan ka sa lagid udi kapanalamat o Allah na sang kami ribat sang kanum yang riribat dinyo terimaan ang kuto ka penalamat wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaaya maanaw ka penalamat o oripan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Si iku kadnan yan. Nagyang kuto aka kumpabliin yan kung mga limo wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagukang galabkan yan sa gyang kuto anganin ay kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Na aya buntal mambu, aya maana mambu. Aka penalamat wallahu subhanahu wa ta'ala ko oripan yan. Nagyang kuto aka bentugan yan ko oripan yan ko kaya pangunutan yan sang kuto mga sugan. Nagukaptakpin yan sabalas pembegan yang sabalas na petak penianon. Ginan imaan agyong kuto ka penalamat wallah subhanahu wa ta'ala. Nakagidang kanan mapakasaginda, dan kanan mapakambida, na tiga ini sayan tanong swallah, dipatot ubas swallah na manalamat. Aba di su Quran na miya karaya-raya. Gi kaya beluin ka ang mu'attilah, kana baka matag ash'ari. Kasaka na mu'attila ka. Ayama na mu'attila mga bangsa ko. Nagyong kuto piya kada iyan so sifat na gusto ingaran wallah subhanahu wa ta'ala. Ingaran wallah subhanahu wa ta'ala so syakir. Masalamatan. So syakur. Masalamatan. Subhanallah. Na piya kada iya ki ay agyong kuto maanan niya na ugyong kuto sifat yan. Na basta ataw. Apakah adanya mga ingaran wallah. So mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala na kebetulan sekalian sa mu'attilah. Subhanallah. Nas ka namin beloy ka mu'attila sa giyang kanan akyong kirang kon amya karayarayag agyang kanan akyong kirang kon agi inungkir ka sumaanaw hadith yan man mga naswallahu ta'ala mala idaradat oy askanin niya nga na yung pangapundalamatan ko mga manusia tubat ka ko Allah ta'ala gina naki pagari ko Ahmad so resulta o kana kay dangkuagan o pamari nagi resulta o kalak ni dangkuagan to kawing kagari tetaruun ka ahafidh ka tetaruun ka askan na miya ka mures ka sa Quran tetaruun ka askan na mapiya kay kabatya sa Quran tetaruun ka dia ko matao maana sa grammar o Arabic dia ko matao mamaris tetaruun ka dia ko matao matya sa Quran o gaid na kalilipatan ka asumi mo mures ka ku Quran na di ko katano bangga pura mi mures na ayang ka din siupak ka agyang kuto ang mga ayat amataan amatatan tu sang kuto mga ayat ang kuto ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala syakir syakur masalamatan sukadnan tan wa Rabbul Alamin o gaid nagyuto ba ayat tanudan tanuro na suka penalamat wallah ko oripan yan nambida agu suka penalamat o oripan ko Allah subhanahu wa ta'ala na anton onon agyang ka iya mga ayat asyopak ka pamatian tanong agyang kaya mga ayat kaaya kap kaya ko benar na anta onon ipapagusar sa Quran nagusi ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ba matag mga saraga akala apapagusar na ka na daaki anan akababenar yan usar ka sa Quran usar ka sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ka pagusar sa mga kitab ada misurat sa hadith di ka pagusar sa mga kitab batig ainan dengay akitab nagi benar subhanallah niya kalala na karibatan kada balang wataw nakakal ka kataya sa mga ayat ay ini surat akan amia supak kana pama makin gani wagyang kay amya nga susupakyan
Paganiron a ayatan na isa suratun nisa ayatan a ikamagatus agupatpul agupito Peter wallahu subhanahu wa ta'ala. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما شاكرا عليما. Di penggulaulaan wallahu subhanahu wa ta'ala uba kanunian siksa o pamakasa kanuna manalamat kanuna gumaratia kanwa tigu Allah wa kana Allahu syakiran alima. Gu aya betad wallahu subhanahu wa ta'ala syakiran masalamatan alima matao. Subhanallah. Marayag ayat akia supakangon. Ikadua ayat sa isa suratul Baqarah. Ayatan a ikamagatos agu pito agu 50 agu 8. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tatawwa'a khayra fa inna Allah syakirun alim. Ikatlo ayat asyupakka sa isa suratul Fatir. Ikatlo pulo ka ayatan. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanallah. Miya kadang-kadang lagi ayat akia disengan ka siopakka. Adeng ka pakatantua. O paman api kami ada kana na ba kami ada na kamambugian kaya mga ayat api mga luitan sa isa Quran. Ikapat ayat. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Subhanallah. Sianan matatago sa surat Asy-Syura ika-20 agutlo ka ayatan. Ikalima ayat. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Mga ayatanan apalayaden makang gugunan na usa padsa ingaran Allah subhanahu wa ta'ala so syakir agus syakur. Aya maanan yan nagyang kuta masalamatan so kadnantan wa rabbul alamin sa aya buntal adinyan di kapanalamat ko ori penyan nagyang kuta kapembentugan yang ko ori penyan orian yan nakapembelasin yan sang kuta di kapangunutan di kang gelebak o ori penyan sang kuta mga simba naguptek panun Allah subhanahu wa ta'ala sa mga balas gyuti maanaw to. Subhanallah. Orian yan na pakam yadaan kakanggiro ka o pamanas Allah subhanahu wa ta'ala na sifat yan nagyong kuta kapanalamat o di na masalamat nso Allah miyaraya gagyong kirang kasagyan kaya mga ayat na mimbeloy ka mu'attila sagyan ka na napitindig ka. Nakatawan na ka manaya katitaroon ka hafid ka katawan ka agyan kaya mga ayat katitaroon ka hafid ka titaroon ka makamemoris ka sa Quran titaroon ka mapiyakay ka batya. Subhanallah. Na diyari marayag suka didigan ka karibatan ka kalalalungan ka ayat napsupakan kana sa Quran na maloy tanok man sa hadith bangka diketu siya gyud to hadith banyu diketu siya gyud to hadith ini poong ko kawawata erak tanong nataman deniman to na pagkanag tanong agyang ko ta tutulang ko sa kataw amama mabagray hadith tutulang ko sa kataw amama apya kay nomian agyang ko to apkawaw aaso pya kay nomian agyang ko to apkawaw aso napalatan usan miya kanag na ayasong patagyon ko to hadith ko oriano kaya pa kayo numaon umama sang ko to pkawaw aaso inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyud hadith yan fashakara Allah lahu faghfara lah fashakara Allah lahu faghfara lah pero mananakan fashakara Allah lahu faghfara lah na pianalamatan sa kanyan wallah nagurinilaan sa kanyan wallah. Manaw to. Pianalamatan wallah so ori penian apya kainomian agyang kuto aswab kawaw. Faghfarallahu lah. Narinilaan sa kanyan wallah. Faghfarallahu lah. Fasyakarallahu lahu faghfara lah. Pianalamatan sa kanyan wallah. Narinilaan sa kanyan wallah. Subhanallah. Pamimikiran ka. Kamadaklay ang masusupak ka kung mga ayat agusi kung mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua hadith. Adalil sa mata na Allah na pagpanalamatan niya sa oripan niya ugaid na tatangkadang sa ginawang ka ang bida suka panalamat o oripan ko Allah agu bida suka panalamat o Allah ko oripan. Ikadua hadith na bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariq fa akhadahu fa shakara Allah lahu fa ghafara lah. Giyang kutwa mama aplala ko sang kutwa lalan na miyaylay niyan miyabalakyan agyong kutwa sa pakakaywa ad na sorokon. Naurian yan na kinwan yan no nagyang kutwa kaywa ad na sorokon. Kau pa man ayam mapanini at yan roon na amay bedin na pekeringa sa sumanga urip no Allah. Nasagiyong kutwa kaya ko anyan no sang kutwa ad na sorokon ami aluya sa hadith fasyakara Allahu lahu faghfara lahu. Na pianalamatan sa kanyan wallah na rinilaan sa kanyan wallah. Miya karaya-raya.
Sama no to ari gari. Na miya supak ka agyang kay mga ayat. Na miya supak ka pan agyang kay mga hadith. Subhanallah. Na. Kagipya kay sinaw nga. Pangnindan ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan ni muri puriya ka pagusya tanong sa agyang kay abang sa tanong siya mino. Miya timo kulang na mo unuton o itataro siya na kapapagunutiron sa agyang kay mga kalalungan yan kadidigan yan antaw akadi. Kaso turuan nakakaptan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na siya mino na katawan tanwa siya miya kapasad ugaid na ririduun yan Saudi, ririduun yan sa mga ulama saya, gususupak niyan sa panulon o mga ulama saya, kasalakaw ay papanulon yan na matagyang bedin aawidan ay ngaran ang kanan akya pakapasad yan siya, na dadapuan yan ang kutwa titu, ilmu amya sagdiyan saya. Na, ino sakay misa sagda lalayon, ino sakay matutulik lalayon, paganero na isa inga ginawang ka. Ino kakeban, sagyang kuto mga ingad, jaboy pamimikiran tanong nas tanwa pamanang bebangsay. Ino keban siya ki aya sang kuto mga ingad, miyaban sagyang kuto ingad, miyaban sagyang kuto ingad, miyaban sagyang kuto masgita. Kebanon, diranon pakatarusan. Ino to, nakagi katawan niran. Asya ki ena maawid sa mala fitnah. Katawan niran, asya ki ena maawid sa mala kabukegan. Akapanulon. Subhanallah. Na. Kaso yan tanong sulangon ng mga karibatan yan. So sabagi ko mga karibatan yan. Kataya sa mga kalalalungan yan na sabagi. Paganay. Apad ang mga katero yan. Natigi na sa Rasulullah. Naskanin ni miya kalala asufi. Na'udhu billahi min dhalik. O pamari. Na ayabu asaba pakiatero ang kaon sa skanin ni miya kalala asufi. Na an kamadipin sa iman to agyang kaya mga sufi. Adi inggagalabag sa mga bid'ah. Adi inggagalabag sa mga syirk. Na miyaraw nga tero sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sufi. Na'udhu billahi min dhalik. Paganayro nagyang kaiyapyani mo ang mga kalalungan karibatan iyaminullah na mga ulama ato minimo saya. Mga ulama, mga bangsatan, mga pagaritan. Kanabasakan matag, kanabasa sa kataw ataw ato minimo saya. Ka mga ulama. Na. Gyang kay mga sufi nakataya minggagamaw siran. Ad na di mamagusay sa kapakay kon so kapangampit sa miyatay. Kapakay kon so kapamang ni sa miyatay. Subhanallah. Na miya kalala na nakapanakot si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ikadua, Peter o ka, aya panarima o mga salafi, yater o kay ni, na su Allah subhanahu wa ta'ala na tao, yater o kay ni gali, na di kalalalungan na rin. O ba su mga salafi, o ba su piyangadian ka ajami at umul qura, na aya panarima iran na su Allah na tao, di kalalungan o ba sa mga ustad ka, mga syekh sa umul qura na aya panarima iran na swalla na tao. Kabukagan. Ipupungan ko buku mga salafiya. Ipupungan ko buku mga tao ang matatago ko untol. Subhanallah. Baginan yung kita kapanalon ang binasa na kaagyong kutwa dito. Benar. Subhanallah. Ikatlo Inang ko bekas mga ande nga mga ulama saranaw. Peter o ka nasiran na mga asy'ara. Ilan yung mga bangsa ko. Peter o yan si alim sa rumantang rahimahullah na asy'ara. Na inungkir kaw mga wataiyan. Siyopak kaw mga wataiyan. Kadi benar uba asy'ara siya mairan. Saka mo tumambu si Alim Bashir. Saka mo tumambu si Alim Mutilan, saka mo tumambu si Alim Mimbentas, saka mo tumambu si Alim Hashim Salamat, na inungkir kaki umbawa taaniran sa kanababenar agyang kutain yang kubakiran ubasiran mga asy'arah. Sa kirawang kakiran naman ko ba mga ala ulama yang wafat siran rahmatullahi alaihim jami'a. Rilaan siran wallah na pamakasulod siran wallah subhanahu wa ta'ala sang kuta surga iyan. Sa kirawang kakiran mangkob na inipulaw o mga watairan na anta mga di ipangim naran o mga tao, anta mga di ipangim naran o madagla tao, gyang kanan aangkob kasangkanan ang mga ulama, antaw aka mismo so mga watairan aguminiraw siran akan ba mga asy'ara sa mga luksami. Mala aka pangangkob kalalalungan agalabak away. Subhanallah. Padpan ay kapat. Gari. Kalalalungan naging nadingaw di katero asas wallah na tomyoron sa saturan. Napiakas sa turian su Adam. Subhanallah. Na misitor pa su Sulaiman. Napiakas sa tur ka su Sulaiman. La hawla wala quwata illa billah. Kalalalungan nanan. Kanabalang wataw na mapakapangimanar ka. Natiyan to nga panaging utatutulang ko Ahmad al-Rifai
asokyan bisita niyang kukubaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sialam yang surah Rasulullah na ini dua gun mambu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi yung kutaliman niya sakyo musyan ng Ahmad Ar-Rifai kabu kaganan na natutula da katantuanan kapamrakanan ubas Rasulullah na indugarian Sulemanian kumusnian agi yung kutu Ahmad Ar-Rifai kalalalangan kabu kagan aginan na padanan ko mga tutulyaskan wa mga Sufi Asy'ariyah nah katawan na kanaad na mga bilang ataw ko mga Asy'ariyah o gaid na gyang kaiyabang sa tanaro na si Amino na mibibida kiranaya subhanallah na padpansagyan ko to mga kadidigan na ka na mialoy nga pana sukang bisita sa Kuba ko alungan adimaat sukang bisita sa Kuba kubur ko alungan adimaat na timbang ayabalas yan na minay haji subhanallah kalalungan ang kaya kanabaad na hadith adalil na sa basta pamisita na ka sukubaw luks ka sangko to alungan adimaat na timbang aminay haji ka subhanallah tutaro na ka miya kapasad ka saya murita ka saya miya isampay ka saya sa masteral ugay na ay papanulon ka na lang waso pa ka o Quran na lagulang waso pa ka o hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwata illa billah subhanallah nah ikapito amore-pore miya kadagdagal panaya ugid na siya tanong butago isa diyan ka o usar na ka agyong ko ta madhab Shafi'i pagkagiraw ka asang tanong na madhab Shafi'i ilain tabu suma galabak ka so panulo na ka so mga kokoma na ka kapalaya din so pa ka o Imam Shafi'i tutaro na ka madhab Shafi'i tanong nakanaba kipipa kay o madhab Shafi'i agyong kay akan dilimakan kapakakan ako mga tao sang kutamas akya wafat ifulan kanaba nagkato nakakataro o Imam Shafi'i na din ka ditaro o baka Shafi'i kapamrakad pagkaangkob ka so Shafi'i amay kataro nakasaktan na Shafi'i tanong na ilayin buna susupak na kaagyong ko tatito at tindago Imam Shafi'i. Din ka dito o baka madhab Shafi'i asaka na papakay na kaagyong kaayakap maulid kasi librita ko maulidun Nabi. Subhanallah. Dad nanan ba kayaw Imam Shafi'i? Dad nanan makaliw ko dila yan. Uban yan ba kaya? O di na uban yan pisilibrit agyong kaya maulidun Nabi. Na'udhu billahi min dhalik. Rilantan o Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa akan di panamari katoro agi aya Amino kenapa akan to panamari kasi Amino na katawan yan sebenar gibu akada dapo ini no kau dinya nari katawi sebenar maka ansirari sa exam may kapagiksam si isa Jami'at Ummul Qura tigi na sana kumya kapasad na miyang isampay ron sa masteral na maka ansir sa exam uban yan ipagansir agyang kuta pure ontol maka asira rin sa exam sa gyung aqidah tauhid uban yan ipagan sira gyung pure naguuntula nakagis kanya na dia puan yan ang kutwa aswa yan na ilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa gyung kutwa mga tao amya kanaliran subnar urian yan natiyali kudaniran naguilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa gyung kutwa mga tao amitri didagdin sa gyung kaya dunia ka ayabud na piya mamakinagyan na gyung kaya palayal subhanallah la hawla wala quwata illa billah na miat timur kanu mga bangsa ko agyan ni muri-puri kemasaan yo video kan para sang kanan bangsa tanwa siamino na miat timur kanu o pagunutin yo agyan kana na mga iftaian mga kateruian kenapa ko diiteru ay saya kan urakan unut na awa ini siamino di belingan tanu ko Quran nagusik ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagawatawatan ni wagyan kanan ang mga panolon iaki anan amino kaginan man ni sabab akap kebanian sagyang kaya mga inged mga masjid na piasya tanu bukya tagu isa din ka mga bangsa ka mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh